Kemana wajah hai? Kami honna pada final dah ada metu kami kadang anak kas medeki. Bench orang orang mula semua ni. Minute kolevi, 2 minute ke kolon ni meni mi. Anak kasih itu card mi dekki referee. Red card mi dakkani devana itu card aki red card. Referee gang alla api. Mechu ke gang waitur wagutu es. Hama vepa. And mes referee mechu nimma ennuda adi. Ada referee yang hamala ada tammi fennani miharu. Bangladesh ke bench में सब वारब बॉर्डर रेफरी के निम्मंता का नूर हम पाल कोरम मिदानी Rapsi bayang hada to tau ga eba Bangladesh Kabul kurang eba je bayak kan tatta Bangladesh ko me pahara ko beenum ba nuvedane puriha pahara ko rajdandu go molu nuwa pahara we sas dane eve warabboda emi hun e frustration ne ane mi dakkamun edani den kommedu molu nuwa duwas sannane kam tankole bodan eba respect kuranje he kanne ge referee navve sadi muli danduga huriha emmem bodu masse ka hadangule komanyai war bodu massale kanne asa upar kore me bar so Bangladesh defender Ismail Hossain war bodam hode Bangladesh supporter nati bipali me sakara kamemmi ada Bangladesh supporter dandang aram masekke korani kuluttai ke medu gahinge kame demme mi eha rangalu comment non hagigatu ga mi fenige midani rajega mi mi warang hama hitama veri manzare hagigatu ga mi fennani rangal de team ge kuluntarin tala polani mi international ka spendam je manzare no tournament ek ga hagigatu ga mi hama wara Bangladesh ke supporter control kor matta ka full hom masse kemmi korani warang hitama veri manzare hafsi mi aluganda ka ebbes waraka hama mi balagana vena manzare non hagigatu ga alugandu menge kulunterim veseba nikal halattauga nikan hunu via nudinu matta ka hagigatu ga eba masekken eba koranje masaka mechuga kamen hinga faane hennames den duruga hunna kulunteriya go samaladi miki kammati mubaratennu babahan kule nuniya maadaga mubaratennu mi international mubaratege hagigatuga mi alugandu hamaga amus miga ama mi gabul kura gotaki alugandu menge kuluntering evuren tankole professional ada Mubarak juga Korea ngonnani final match Afghanistan adi Pakistan